Su muzeji ili spomen domovi pisaca u svetu. Centralnu programu Kosteljnikove ješenje otvoril poeta, host Zoran Đerić, čija najnovša knjižka Čarnok predstavena na tim večare. Moderator včerajšej programi bol Mikola Šanta, redaktor vydavateľne dielnosti u ruskim slove, kotri nahlašal, že toho roku vydati 9 nove knjižke, kotri predstaveni na tej našej akvarel najvažnejšej manifestaciji. Ja trimam, že to jedna z našich najvažnejších manifestácií. Každá vážna, ale ona jediná, ktorá še zanima so našim duchom, mentalnosťou, rozdumovanjem, so jazykom, so literatúrou. S celými či nie, ale dok je z ruske literatúry, dotľa jest i nas. Na otvaranju manifestacije predstaveni dijela Slavijanski jazik, rodzenje i život mrtvoho jazika doktora Ljubomira Beleja, knjižka poeziji Besonje Lancuščok Slavici Šovš, Kapka mi ruža do oka pokojnog poeta iz ruskog kerestura Zvonimira Njaradija, a Irina Hardikova-Čević komentarovala tvorčost Mikoli Šanti u oho najnovšej knjižki Šantovki. Po manifestaciji u Dome kulturi je otvorena vistava Privatni život Rusnacov u 19. i 20. viku prez privatni dokumenti autora Saši Sabadoša, kotra budze tirvac cali iduci tizenj.